Itoophiyu daganna dagoomira du'aminno hata maakallinoo hoddisiisa hutrino haitisa walqabeeleno haa irkisanna labbeemere assa Itoophiyi maxawissanno gutu budee gobban keessa sudrikaba suurote gashootinni suurote giddo naandani lophotarinsho gidda fantan tenne gobbate suurrama sidhino ekki giddo edina gobbaydi hunote wolquwa halante gobba deegate fantinoolinni amarunna affarete qoqobbara mannu lubbo ba'in mannu noqa insanni daramin minjuana gawajjo illitinno gawajjora nonke budi garinni sidaamu qoqqowi mootimma babbaxxitinno yannara daraminno qansuutiranna olantote wolqubbara woxunna danunni irko assitin techoo qixxaawonkennino sidaamu qoqqowi mootimma affarete qoqqobira leelte assitinno irkola innoonni basete leeline qineessinoommo qixxaawo haan shinqomuna ledonke keesh አፋር የዓለም መጀመሪያ የዓለም ታሪክ ውስጥ ጉልህ ስፍራ ያለው አካባቢና ሕዝብ ነው። የሰው ዘር መገኛ መሆኑን ከኛ ኢትዮጵያውያን አልፈን መላው ዓለም ያውቀዋል። ከዛም በተጨማሪ በዘመናዊ መንግስት ስርዓት ውስጥ ኢትዮጵያ እንኳን አሁን ያላት ቅርጽ ይዛ መንግስት ባልነበረች ጊዜ የአፋር ህዝብ መንግስት ነበር። አፋሬ ካልቀተ ሚክያነራ ጠገተኒ ሉጲ መጣገኖሴ ቆጤሳትና ዳጋት ያንተ ሞቲማተ አማኞቲ ኖክ ወሮናፋ አፋረተ ዳጋ ሞቲማ እክቴ ዳኖሬቲ ተነ ዳጋ ሲዳሙ ደርን ላኔመሁ ባጥትኖ ዶ ይማኒቲ ኮኒራ ሮዱዋ ሆያማማተኒ ሚቱሪቺ ካላቃሚሮ ሮዱዊማተኒ ተማጭሻማኖንከው ኪድኔ ሲዳሙ ዳጋራና ጣጶሙ ቶጲው ዳጋራ ኢላቻው ናጥሬሙ ነሬቲና አጋጥኔሙ ነሬቲ የኛ የመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ኩራት ናችሁ። ስለዚህ የሲዳማ ህዝብ እናንተ ይኮራል። ነገም ቢሆን አካባቢያችሁን ዳር ድንበራችሁን በጁንታውም ይሁን በማንኛውም በዙሪያ ባለ ኢትዮጵያን ለማፍረስ በሚቃጣ በማንኛውም ኃይል እንደማታስደፍሩ ይሄ ህዝባዊ ጀግንነታችሁን አጠናክራችሁ እንደምታስቀጥሉ አንጠራጠርም። በተደረጉ አውደ ግንባሮች ከፍተኛ ጉዳቶች መኖራቸውን እናውቃለን። ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰው መፈናቀሉን እናውቃለን። የህይወት መጥፋትና አረመኔ ጁንታው በግፍ መጨፍጨፉን እናውቃለን። እነዚህ ነገሮችን የጁንታውን ጥፋት አይቀጡ እናንተም እየቀጣችሁ እየመለሳችሁ ናችሁ። ሲዳማ ግን ልጆቹን መርቆ በየግንባሩ ያለውን ሂደት እንዲያግዙ ወደ መከላከያ እየሸኘ ነው የሚገኘው። በአንድ አመት ብቻ በ3 ዙር ያሁኑን ጨምረን እስከ 15000 የሚደርስ ወጣቶችን ወደ መከላከያ እንዲያጠናክሩ የማድረግ ስራ ሰርተናል። ከዚህ በተጨማሪ ምልስ ሰራዊት ያለውን እንደዚሁ በየግንባሩ እንዲሰለፉ አድርገናል። ሱዳን በኩል ሰርጎ የሚገባውን በመልቀም በዛ በኩል የሚመጣውን ጥፋት ለመታደግ ሲዳማ የራሱ ግንባር ይዘው ልዩ ኃይሉን አሰማርቶ እየተፋለመ ይገኛል። በአጠቃላይ ጁንታውና ከጁንታ ጋር ተባብሮ ሀገራችን ለማፍረስ የሚሞክሩ ምዕራባውያንን እንዳይሳካላቸው የተቃውሞና ተስፋ የማስቆረጥ ህዝባዊ ማዕበል ሲዳማ የመከላከያና የአጠቃላይ ጸጥታ ኃይሎቻችን ድጋፍ ለጠላቶቻችን ውርቀት የሆኑ ድጋፍና የተቃውሞ ሰልፎችን በስፋት ሲያካሂድ ቆይቷል። ግንባር ላሉ ወገኖቻችንና ለተጎዱ አካላት ድጋፍ እንዲሆን ሀብት የማሰባሰቡ ስራ በከፍተኛ ሁኔታ አካሂደዋል። አሁንም እያካሄደ ይገኛል። በዚህ ሂደት የተሰባሰበውን እንደዚሁ ለሀገር ጉዳይ የፖለቲካና የሀሳብ ልዩነት አያስፈልግም፣ ፖለቲካ ልዩነት ማራመድ የሚቻለው ሀገር ሲኖር ነው በማለት የተለያዩ በክልላችን የሚገኙ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጊዜያዊ ልዩነታቸውን አደዲ ፖለቲኩ ሄት ሰማኖ ኦሚንሳ ሄዶ ቃጨ ቆልታ ጉርቴ ባላጦ ጎባታ ጆራ ወይቴ ሞቲማቴ ቆትሌዶ ሀላንቴ ሎሳኒት ያፋንታን ነው። የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ይገኛሉ። በአጠቃላይ ሽማግሌዎችም ህዝቡን በማስተባበር
ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ። ይሄ ሁሉ የተደረገው አፋር መጥቷል ማለት አይደለም። በአጠቃላይ ግን ኢትዮጵያን በማዳን ሂደት መከፈል ያለበት ዋጋ ደም ጭምር በመቅዳት በየግንባሩ ለሚዋደቅ ለሰራዊቶቻችን ደም ሲያስፈልግ እንዲደርሳቸው ወጣቶች ደም መስጠት የሚችል ሁሉ ደሙንም እየሰጠ ነው ያለው። ኢትዮጵያ ሚተከራው ገዳሰተ ኢትዮጵያ ሎቄቻት ፉልታኖ ዳጋግዶ ሚተከሲ ቦሬት ሌላ ነው አማራው ነው ተነልከ ካጅሼ ኢትዮጵያ ሚተከራው ገዳሰተ ኢትዮጵያ ሎቄቻት ፉልታኖ ዳጋግዶ ሚተከሲ ቦሬት ሌላ ነው tini bowirre gashotu callu loosi hore akkikkinni dagano konni loosira halante loossano loosi addinta lowota dancha akkasi kaiminni wedellinkeno antete deerrun kunni assine he'ne gobbate olanto filora seekke karsama hasiissayitaati nooe Hewatu juntu gamo gobba digate fantino olinni gabajjo ilitino affarete qoqqowi dagomira sidamu dagomu qoqqowi mootimmanna dagomu assasiisannoha mannomitete irko assanne faman lame doogoti kaa'lo assinayno mitte kaa'lo assinaynooti kuni oli hanafinko jammare gashootu begetenni mootimmate begetenni addi coy lowore gobbate hekko lowotaate abbeehu wala bidonni olanto loga olantai kaa'lo asidhata ekkasenni irkono asidhata ekkasenni olantote irko ekkagede ittay aggay olanta gedenna dayno olakoy badra qolta gede assate albano lame doychoy addi womasha fushine umizurey saadatenni kaa'lo asinoy lo jiro kitata daganke loos regaleo manni quchuma hera manni daddalaano amma'note uurrinsha giddo hera manni sidaamu giddo hera mannu wo'munku gamba assine kunni togoo coy xaadinkenam ini wote kakka'e ka'e lowo looso loosiyo laayinki doychoy shoolina 10 miliyoone ka jiro gamba assine sajjoo miliyoone olantote irko ikkitaa gede tona 10 miliyoone no hattonni addi saadanna addi gamba assineeti abbinono tini xassa ekki doychooti sidaami qoqqowi giddo togoo looso loonsanna tenne doychora tenne sasewaati abbinohu lame mittowa koye affaarete olu diingara hasi'nohu Itophiyaano ikkiro mule ikkiyowa xadiigate ola assina he'no lame bayichooti kaima mittu amaaru qoqqowi giddooti layinkihu lowo jaddonna lowo mitiimma iillitayi noohu affarete qoqqowi giddooti qoqqowo lamunkuwa mule ikkeenna dage qassiyo ikkina hasi'na he'nohu Itophiya xaphoma diigateeti olantayinotino Itophiyu ooso olantayino sidaamitino Itophiyu ooso giddo mitteenni konne qola badhira qolate tenne jaddo badhira qolatenna Itophiya gassate sidaami ooso olantayino sharrantayino badhira qolate lowo looso loossayti noohu konni kaiminni olantote bero shawa woxuy womashuy 10 miliyoone kahanna wole widoo ደግሞ ሳዳ ስስጥበና ኦንቴ ወራማ ገሬዎ ናመኤ ለመጥበና ኦንታ ሳዮሃ አቲ አኩ አዳዲ ኡዱንቺ ለዶ ሚቴን ኪርላና ወቴ ተና ኦንቴ ሚሊዮነ ካጌሺ ወጤቲ አኪቾ ነው የአፋር ልዩ ኃይል አለ። አፋር ህዝብ በአጠቃላይ ራሱ ሰራዊት ነው። በተጨማሪ ጀግና መከላከያ ሰራዊታችንም አለ። እዚህ ግንባር ያለውም ሰራዊት በአጠቃላይ ህዝቡን በሚያስፈልገው እንዲገለገልበትም በማለት ከመቶ የሚበልጡ ሰንጋዎችንም በመያዝ በድምሩ ከ10 ሚሊዮን የሚበልጥ ገንዘብ ዋጋ ያለው በአይነት ለድጋፍ የሚሆን ቁሳቁስና ግብአት ይዘን መተናል። ቅድም በነገርኩት መልኩ የተሰበሰበ የህዝብ ድጋፍ 30 ሚሊዮን የሚሆን በጥሬ ገንዘብ ይዘን መተናል። በአጠቃላይ ለጊዜው 40 ሚሊዮን የሚሆን ገንዘብ በወንድም አፋር ክልል ተገኝተን አብሮነትን ለማሳየት ይዘን በመካከላችሁ ተገኝተናል። ድጋፉ አሁንም ይቀጥላል ብዬ አምናለሁ።
affaarete koye olantono koye olantaanote affaarete giddo olantono no konni oli kaiminni daranteyooti maate lowoti lowo gudaatiiti no olu hanafe koye insawa hanafehu ellu agani saihunni sai elli agani jammareetina hakkuinku jammarte olu giddooti noohu lowo jirooti ba'yooti lowo manni billaalle qaensa agure kawii ka'e Awaash Arbaaw yinawaati bero la'inoena hakko mareeti diigame hakkichooti noohu konni mannira kaa'lote firaasha itaa sagale addi addi moolanna shaqqado sagale ikkitaata xaanni iillitara dandiitaa sagale itti haadhine abbinohu kuni womaashshuyi kirreewote womaashshuyi xatecho sajjoo miiliyoone kaasheteena tonaa 9 miiliyoone ikkaaha ayinatunniiti uunoyehu konne assiteyooti dagankeeti konne assiteyooti dagankeeti sidaami daga Itophiyu didiigamanna ooso'yano soye noomma hakkuyi gobbaa kayinni wolqa'ya woxe'ya gobba diigama gatisate wolqa'ya woxe'ya dimaaxirina badhe diqo'leemma yaatenni daddalaano daddaltaanoowichi xe'osee kayisse uteyo mangistete loosaasine heeshsho muxxe ikkiteenna hedete mitii'mitayti noohu hakkoyi giddo heedhenni roduuwankeeti ladhe olantay noohu roduuwinke hadhe ko'o mundee utanna ninke woxenke dimararreemmo yite mangistete loosaasine mootimmate loosaasine woradaho nooti quchummate nooti qoqqowu maayikilera nooti baala gambateeti di mootimmate loosaasine callana mootimmate loosaasine gobbaanno gobba gatisate baataakki uddino yineenna wo'munkuuti baatayi no NGOte loosaahu addi addi uurrinshubbara loosaahu wo'munkuyti fushshote marre hasaawinsiyote garramaa'ne coye diwo maase calla fushshineemmona mundeenke no uneemmo hadheno sharrammeemmo itaa geeshshaati iilliteyohu layana sasu ogeeyye fayyimmayti woxensano ute hadhne kaye ko'oo godda'amayi nooha marre akkammeemmoti teyohu rosiisaano hadhne sharrammeemmo itaa geeshshaati duuchunku konni tenne doogoyetina xaphoomuyi bero makkalaakayaho Addis Ababa unihano koye dayihano dimirete la'neemmote womaashshuyi 7 miiliyoone womaashshuyi kiirrayi woxinni lemina 9 miiliyoone kayinni ayinatun sandaa addi addi firaasha addi addi woxe konneeti assiteyooti kagay alla dikkeyoona lowo qaale'nohu gamba yaannohu 2 miiliyoone gobba gaa woxeeti gamba yaannohu na mannu konni gari kakka'e gobbasi gatisateeti sharro assayi noohu oososirano sinqe assirayti noohu daggewooti isi oosooti sidaami manni oosooti Itophiyu manni oosooti sinqe ikkitasiraati assirayi noohu wole widoonni oososirana konni gari kakka'e sidaami daga wo'manti tenne doogoyeeti loossayi noohu lowo galati noonke sidaamu daga kuni hiwaati ledo assinayi hee'noyi oli hanafamii jammarte lowo qeechaati fultaanohu mannu wolqa kayisse kiisese woxi geeshsha mannu wolqa xaa geeshsha 11 aleenni ikkawo manna gimbaare sokke ka'eentinni xalaatu ledo olantahu no wole widoonni dammo sidaamaho umisira bande unoye hiddaasete giddiwi qooxeessira betele gumuzete taaxaaqe ledo shane ledo sidaamu liyyu hayile ashabarra tafaallantaano woxunni saidiro 100 miiliyoone ale irkinsoye taayexeno xa tenne zuure calla 100 miiliyoone ale ka woxunninna ayinatunni unoyitaati noohu konne baala kiirrayi wote kayinni sidaamu jawa qeechasi fulaano unoyitaati noohu korkaattuno sidaamu konne diina badhera qolate assaano sharro sidaamano bashshoowinni aleenni ale qolte gotta assite leellishshaano unoyitaati noohu tini dammo sidaamaho lowo horooti afidheyo kuni oli qeelameenna goofaa barra sidaamu Itophiyu daga giddo gobbate tadaraadaraakkihanna jawaatanna bareeda daga ikkase Itophiyuno sae alameno affaawo deerra sidaamu umisinni asseyo sharro addintanni hala'ladoho lubbote waaga baataano woxesi baaxxaano la'inayi wote xateho affaarete tihee'noommohu affaarete gimbaarera noo makalaakiyu saraawiteranna affaarete dagara tafanaaqalteyorira sajjoo miiliyoone alee 1 miiliyoone aleenni ikkaha ayinatunni mitte shoollo miiliyoone ale ikkaho womaashsha fushshineeti dangoyehu Addis Ababaho makalaakiyaho hatto assineeti 1 miiliyoone woxunni 1 miiliyoone qusaaqusetenni unoy hunaytaati noohu tenne calla dikkeyo sidaamu Beenshaanguleteno hare Beenshaangulete dagano konni gari jawaachishe Amaarahono tenne likke kaajjishe
hewaati juuntu gaamo gobba diigate fantinno olinni gabajjo illitino affaarete qoqqowi dagoomira sidaamu dagoomu qoqqowi mootimmanna dagoomu assasiissannoha mannoomittete irko assanne afaman affaarete qoqqowi dagoomi baxillaancho roduwa daga ikkasinni sidaamu qoqqowo ikki yannara umisi qeecha fulino qoqqowooti ጎርፉ ማለት ነው። ጎርፉ ባለፈው ጎርፍ በትልቁ ገመድ አስተሳስሯል ማለት ነው። ስለዚህ እና በፊት ይህን ያህል ኢትዮጵያውያን ይዋዱናል የሚል ይዋዱናል ግን ይህን ያህል ነው ወይ ብለን አናውቅም። affaarete qoqqowi daga lolahunni gabajjantu yannara rakkeellitinonkete sidaamu daga dhaggete dambeemoreeti sidaami dagara affaare layinki qoqqowoseeti hasiisiro qoqqowohonna sinu quchummara gashshoote nafa uyine mootoonsira dandiineemo ይሄዳል ኦሮሞ ይመጣል ይሄዳል ሌላ ይመጣል ሲዳማ ይመጣል ይሄዳል ሁለት ነገር ከባድ ፍቅርና ክብር ግን ማለት ከገንዘብ በላይ ከ30 ሚሊዮን በላይ 30 ሚሊዮን ይሏል ባንክ ቋንቋ 30 ሚሊዮን መለኪያ sidaami daga uyitinonke womaashshi aleennino lame coye hambannikkiha uyitinonke kunino umihu baxilleho layinkihu ayirrinyoho woxu sa'annohona ayirrinyunna baxillu hegerera heeranno konni daafira dihambeemmo manchi beetti albasi hala'liro nafa ikkino arrabu misi loworeeti woxu sa'annohona isi nafa hoogiro woxu heerao base bande anfe daga kakkayinse assinoonniri lowo geya tashshi assinonke bashshonni roore sidaamu dagara lowo galatinna lowo ayirrinyi noonke መለካኪማ ራሱን አሳልፎ እስኪ መስጠት የልብ መስዋዕት የሚባለው ማለት ነው። ምላሱ ፈገግታው ራሱ ነው። ፈገግታ የሚለካ በማን ነው የሚለካው? የለም መለኪያ ነው። ውዴታ ነው። ስለዚህ ከሁሉ በላይ አላቂ ነገር አለ። አላቂ ነገር በላይ ፍቅር፣ ክብር የሰጣችሁ ክብር ማለት ነው። በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና ህዝብ ላቅ ያለ ምስጋና እናቀርባለን። ሄድኖሞ አፋሪ ሰመራ ሁሊናይ ከተምራት ሄድኖሞ ሁና ከብችራ ደንጎሞ ኮርካቱ ያ ጎባን ከራ ካላቃሚዮ ኦላ ኡሚ ሁኒ ገፈተ ተቀማሽ ከቴዎቲ አፋሪ ዳጋቲ አቶን አማሩ ዳጋራ ኮኒ አልባኒ አካለተኒ ማረካ ለንቲኒ ኢሊቲዮን ሰቃራ ንንከ ቀራ ይወጣማነ ኢርኳስነ ዳንጎሞ ጣኖ አፋሪ ራዳንገ ሀሲሳሬ ሲዳሙ ዳጋራ ሲዳሙ ግዶኖ ሜንቲ ጣቆሙ ኩቢቾኖ ሜንቲ ቃቁሉ ይሁ ወሙንኩ ገናማንሳ ንንከ ገናማቲና ቃሪንሳ ንንከ ቀራቲና ያተኒ ከቢችራ ኢንሳ ካለተ ዳይላ አሆጊሮኖ አያኑን ማጋኖ ሁጫኔ ለዶንሳኖ ተጣቢሰ ሲንቀ ሶይናቲ ዳንጎሞ ሁና ባባጤ ወርቾቲ ሀነ ዳንጎሞ ያው ሲዳሙ ዳጋ አፋረተ ዳጋ ነው አስኖቲ ሎግ ሸቶፒ ግዶ ነው ታሻሲ ሳታያተ ምክንያቱም አፋረተ ዳጋ ጁንቱ ዳቪኒ ጁንቱ አሲዮንሳ በዳሎኒ እና ኬራኖ ማና ሻተኒ ኬራኖ ማና ባይቺንሳኒ ካያተኒ ምንንሳ ጊራተኒ dagansa shaatenne akkisa eno jajjansa nanbetensa digatenne moratenne asiyofa lo irko kansa neti sidamu dagatennera gambate maya hulabao shimulo afriyohno hogeyohno talafota kitonu mangise lo sasne bala arso addarenke bala nagadenke tadalto galto gosa nagade mabrese kifle bala kunira yara lo khalot lo irko astiyotatna lo geeshalon tan yadinta tashanno richooti odimate leelishanno richooti at ጋዜጠኞቱ ወሎቱ አውሮፒው ዱቹ ዘገባዎተ ኖክሬ ዘገባተኑ ለኡሞ ሎጎተ ግዶ ኖሪ ምቱሪኖ ሚሌኖ ለኡሞ አዳይታ ኦ ባላ ለኤሞተ ምቱር ኖር ኖክሬቲ ዘገባይ ነው ግን ኮታ ሰላመተ ኖቲ ሀኪሳ ኤኖ ያ ንንከ አብኖሞ ሲዳሚ ዳጋ ነጋዴ ነክቶ ባሉንኩ ቂጣቤ ኖንሰኒ ዳራቴኖ እኮ ሀኪኖ ሳኤኮ ኡኖ ነብኔ uno monsakovic unemo oteno tala no mola omora ekduro wana afarete presidenti ciano wote sidamu ማለት ኮየኖ ሲዳሙ ነው ኮአዋሳ ነው ሲዳሙ ነው አፋሬ ኮኦኖ ነው የሞ ኮቪቾ ነው ሲዳሙ ነው የሞ እንዶ አነ ያለቴ ታጊደሞ ሀኪሳ ነው ማያኖ ቀጥታ ኩኒ ጁንቱ ዳይካኤ ሎጌሻ አማዲዮ ባቾ አሴ አፋሬቴ ማኒ ሺሙ ጀማረ ሎጌሽ አሴ ኮነ ጁንታ ሁኔው ጋራ ኩላወቴ ኢንሳ ወለ ረደ ዳገው ከዋ አማዱሮ ወለ ሮረ አማንደ መንዶም አዲስ አበባ ማንዶ ሞያተ ኮዊቻ ማንዱሮ
4 ኪሎ አማንዶ ሞቲታሁ ግን አቴ ደሞ አስነ ፉሽኖ ሞንሳጋሪ ያኖቴ ጣገቴ ሁን ሰማራሁ ሰላመቴ እሲ ሀቶ ነከረና ዳጉሮኑ አሰካደ ቆላጋራ ላይ ኢኑራ ፋረቴ ካቁሉ ጀመረ ሺማዱ ሎጋታኒ ተነ ማጪሾ መሆና ታኮና አብኖ ሞረኖ ያው ሲዳሙ ህዝቤ ከቢቸራ ሶከውንከሁ ኮነ ሃና ብነሞ ባዴኖ ለደዱቻ ሶከራና ኮነ ጁንታ ሞሲ መጨረሻው ያ ቦኑ በቦታተ ራይግዶ ቱጋ ጎራተ ሀካጌሻ ካልኔ መጣን ወሉኖ ጉልሳንተ ቆኦትኖ ቀጣለን እንደውም ተነ አኮ ራንከ ጉዳንግሮ ኒንከ ነፋ ዳንጌሞቴ ቆራጤተ ኒንከራ ኮነ ሃዳ ቤተ ሶከውን ከሆነ ሎጌሻ ተቾ ኮላ ኦሞሪ ተነላው የሰው ልጅ መገኛ የሆነው አካባቢ በእውነት የአፋር ህዝብ በቅድም እንደተናገረው ከምስራቅ በኩል የመጡ የፈረንጅ ወራሪዎችን የእንግሊዝንም የጣሊያንን የፈረንሳይንም ተዋግቶ ነው 27 እና 30 ኪሎ ሜትር ላይ ከባህሩ ያቆመው። እንግሊዝና ጣሊዮ ኦላ ቄልቴ አፋር ኡሚሰ ቆቆቦ እክቴ ሄድኖና ጎባስ ገትሲድኖቲኖ ተነ ዳጋት ጣያነራ ጣድኖን ከሚቲመራ ሲዳሙ ሞቲማና ዳጋ አስተንኖ ኤርኮራ ጃው ጋላቲኖንክ በመወከል የሲዳማ መንግስትን ጭምር እዚህ ድረስ መጥቶ ይህንን ድጋፍ ይህንን ክብር ይህንን ወገናዊነት ያሳየበት ጊዜ ስለሆነ እጅግ በጣም እናመሰግናቸዋለን። የመጡትንም የቀሩትንም ሁሉ እናመሰግናለን። ሲዳማ እና አፋር አንድ ነው። ምክንያቱ ከአሁን በፊት በጎርፊ በሌላ ብዙ ጊዜ ተመላልሰን ዛሬ ደሃምቤ ሞሬት ሲዳሙ ዱቻንት ያነራ ጣዳኖን ከሚቲመራ ዶደዳ ኢላኒኖንክ ጫሉ ዴድኖኒ ኒንከ ቆተነ ኖሞ ሮዱ ዋኔት ያተኒ አሳንኖንክ እርኮራ አድንታ ሀምቤ ሞክርቾት ደስ ያለን በጣም ክብር የተሰማን እኛው ደግሞ በጣም እናክብራቸዋለን እንወዳቸዋለን።